Bore da I chi gyd a chroeso i'r oedfa fyrreol yn hyfryd I weld chi yn aelodau yn gyfeillion yn ymwelwyr. Lovely to see you all, and as I always say, everyone receives the same welcome, but when you have somebody like Miriam with us, she has a special welcome, doesn't she? Lovely to see Miriam with us this morning. I'm sure gewch chi gyd gyfle I weld hi wedyn ni ar ddiwedd yr oedfa. Felly, gan groesawu chi gyd a phawb sydd yn ymuno â ni hefyd dros Facebook a YouTube, fe unwn ni nawr I ganu ein hemyn agoriadol, sef 375, 375, o tyred un gwaredu Iesu da, fel cynt y deithost ar dy newydd wedd, ar drysau'n hau at raid a'n ofnus bla, a'i cadarnhau a nerthol air dy hedd. Llefara dy dangnefedd yma nawr, a dangos I ni greithiau da berth mawr. 375. Dau ddarlleniad ar eich cyfer chi y bore yma, yr un cyntaf o'r Hen Testament o lyfr Exodus, a'r ail o Efengil Matthew. A ddau yn sôn am yr Aifft. Two readings, the first from Exodus chapter 12,
and I'm beginning to read at verse 33. If you're following in your English Bibles, it's on page 65. 65 in the English Bibles in your pews. You remember the plagues that God had sent on Israel, on Egypt, to set my people free. And these words come after all of those plagues that were experienced in Egypt. And then I read from Matthew's Gospel, where we hear of Joseph in a dream, as you remember, after the birth of Jesus, to flee to Egypt. Rhag ddial Herod yn ceisio lladd y babi. Felly, o lyfr Exodus i ddechrau, y 12 bennod ac yn dechrau darllen adnod 33. Yr oedd yr Eiftiaid yn crefu ar ei bobl i adael y wlad, ar frys, oherwydd yr oeddent yn dweud, byddwn ni gyd yn farw. Felly cymerodd y bobl y toes cyn ei lefaenio, gan fod ei llestri tyluno ar ei hysgwyddau wedi ei rwymo gyda'i dillad. Gwnaeth yr Israeliaid yr hyn a ddywedodd Moses wrthynt, a gofyn i'r Eiftiaid am dlysau arian a thlysau air a dillad, am i'r arglwydd beri i'r Eiftiaid edrych arnynt a ffafr. Gadawsant i'r Israeliaid gael yr hyn yr oeddent yn gofyn amdano, felly yr ysbeiliwyd yr Eiftiaid. Yna teithiodd yr Israeliaid o Ramesis i Succoth. Yr oedd tua 600,000 o wir traed, heb law, gwragedd a phlant. Aeth tyrfa gymysg gyda hwy ynghyd â llawer iawn o anifeiliaid yn ddefaid a gwartheg. Yr oedd yn rhaid iddynt bobi'r toes yr oeddent wedi ei gario o'r Aifft yn deisennau croiw am nad oedd wedi ei lefaenio, oherwydd cawsant ei gyrru allan o'r Aifft heb gyfle i oedi nac i baratoi bwyd iddynt ei hunain. Bu'r Israeliaid yn byw yn yr Aifft am 430 o flynyddoedd. Ar ddiwedd y 430 o flynyddoedd, i'r diwrnod, aeth holl luoedd yr arglwydd allan o wlad yr Aifft, am i'r arglwydd y noson honno gadw gwyliadwriaeth i'w dwyn allan o'r Aifft. Bydd holl blant Israel ar y noson hon yn cadw gwyliadwriaeth i'r arglwydd dros y cenedlaethau. Ac yna, o Efengil Matthew, ffoi i'r Aifft. Wedi iddynt ymadael, dyma angel yr arglwydd yn ymddangos i Joseph mewn breuddwyd ac yn dweud, cod a chymer y plentyn a'i fam gyda thi, a ffo i'r Aifft ac aros yno hyd nes y dywedaf wrthynt. Oherwydd y mae Herod yn mynd i chwilio am y plentyn mwyn ei ladd. Yna cododd Joseph a chymerodd y plentyn a'i fam gyda gefliw nos ac ymadael i'r Aifft. Arhosodd yno hyd farwolaeth Herod, fel y cyflawnid y gair a lefarwyd gan yr arglwydd trwy'r proffwyd, o'r Aifft y gelwais fy mab. Ychwaneged yw ei fendith at y darllen a'r gwrando a'r deall hefyd o'i air. Ac fe unwn ni i ganu gyda'n gilydd yr ail emyn, sef 166, a fe ofynes yn benodol i Wil i ware'r dôn Dunfermline, i ni gyd yn gyfarwydd ar dôn, ond yn yr hen ddull, fel o'n i slawer dydd yn pwyso ar y nodyn cynta, chi'n cofio, yn yr hen lyfr. Felly, dyna sut mae Wil yn mynd i chwarae'r dôn, felly allai ti wario drwy'r dôn yn ei chyfanrwydd, mwyn i ni gael ein atgoffa. 166, 166, and I mentioned that Will play in the old style, with the pauses at the beginning of each line. 166, ni fethodd gweddi dair erioed a chyrraedd hyd y nef, ac mewn cyfyngder fennau dred yn union at o ef, mae ei ffyddlondeb fel y môr, heb fesur a heb drai, a'i drigareddau hyfryd sy'n dragywydd yn parhau. 166.
Felly, cyfle i ni nawr yn ôl ein harfer i droi at Dduw mewn gweddi. Let us turn now to God in prayer. Cydweddiw. Arglwydd ein Duw a thad ein harglwydd Iesu. Daiwn o'th flaen unwaith yn rhagor nawr mewn gweddi ac mewn addoliad. Gan gyhoeddi dy fawredd di unwaith yn rhagor. I gydnabod dy rym ac i sylweddoli dy hawl arnom ni gyd fel dy blant. We come with grateful hearts as ever, praising once more your name for your blessings to us. Enable us now through the medium of this new simple service of worship and devotion to love you more deeply and to know you more fully and to serve you more faithfully as your disciples in the world. Ac hynny ni'n cyffesu yn agored ger dyfron ein bod ni wedi dyfethu di yn anheilwng iawn o'th ffafr di, o'th aioni a thymynedd tuag atom cyhyd. Ac i gyffesu na wneithom ni dygaru di fel y dylem, na charu ein gilydd fel y dylem. Ac ein bod wedi torri dorchmynion di yn aml, gyda'n geiriau angaredig, falle weithiau, ein gweithredoedd ffôl, ein meddyliau crwydredig. Tynnu atat nawr wrth i ni nesau atat ti mewn gweddi ac mewn addoliad. We pray for you to touch our hearts and our lives once more this morning, and to open our eyes to your greatness, to inspire us anew, refresh us, to renew us, make us fit and more worthy disciples of Jesus, and make us doers, practitioners of the word, not just hearers and listeners. Mae yna gymaint o bethau sy'n ein gwahanu ni megis oddi wrtho ti. Ein hunanoldeb ar brydiau, ein balchder, ein cenfigen weithiau. Cymaint o bethau fel petai nhw'n tynnu'n gros i'th fwriad di ar ein cyfer, fel y dylem ni i fyw ein bywydau. Dew pob drigaredd, clyw ein cyffes yn awr wrth i ni adlewyrchu weithiau teimladau anghrisnogol ynom ni gyd. As we pray for ourselves, we remember others in our devotions as always. We pray for those, some of our fellow members here and family members now, some in hospital. We think of those, others weighed down perhaps by the stresses and strains of daily life, those who long for peace of mind and rest for their souls, but somehow cannot find it. We hear in the news of a new peace deal in the Middle East, and we pray for that area now, and for all other areas where war and conflict as such a daily occurrence in people's lives. Bydd di a ddiddannu ddwyfol yn agos at bawb nawr sy'n crefu am dy bresenoldeb, yn cael ei llethu gan ofid a phryder yn ei bywydau nhw. Yn methu gollwng ei pryderon yn rydd fel petai. Ac yn gaeth i lu o ofnau falle sydd yn hysbys iddyn nhw I hunain yn unig. We pray for your church here at Eglwys Gymraeg Canol Llundain, and for our witness in the Welsh language here in London. And as we hold our annual church meeting following the service, we ask for you to bless us in all our undertakings. Boed I ddylanwad dysbryd I ddylanwadu ac I ledeini a chynyddu, a boed I ninne fel cyfryngau dyfoliant a thgariad yn y byd, I fod yn deilwng ohono ti.
Cyflwynwn ein hunain felly i ddofal tyner yn awr. Gan ddeisif arnat i dderbyn ein moliant mor anheilwng y bo, ac anigonol hefyd. A mi ni ofyn y cyfan ynghyd am y ddeiant ein hamal troseddaeth erbyn di ac yn erbyn ein gilydd, yn enw ac yn heiddiant Iesu ei hun. Amen. Wel, croeso cynnes i'n hoedfaen yn aelodau yn gyfeillion ac yn ymwelwyr a'r sawl sy'n ymuno ni ar y we. A warm welcome to our service to members, friends and visitors and those from near and far who are joining us on the web. A fel arfer, ni'n ddiolchgar iawn i Rob am ei arweiniad a ni'n edrych mlaen i wrando ar ei genadwri i ni bore yma. A diolch hefyd i Will am ei gyfraniad pwysig wrth yr organ. Ac iddo fe a Glesni am ddod â Miriam fach i'r oedfa bore yma. Yr ail waith yn ei gwrdd â hi, hyfryd. Ar ôl yr oedfa, cynhelir ein cwrdd eglwys blynyddol i aelodau'r eglwys. After the service, the annual church meeting for members will be held. And the agenda has already been circulated via email and also in the lobby. O ganlyniad, fyddwn ni ddim yn gallu cynnig te yn y neuadd ar ôl yr oedfa heddi yn anffodus. So, as a result, unfortunately, we won't be able to offer tea in the hall after the service today. To follow, there'll be an evening communion service at 6 o'clock and a Bible discussion group at 4:30. Dy Sul nesa ein pregethwr gwadd fydd Mark John Williams o Eglwys y Tabernacl Caerdydd. A bydd yn y pulpit yn oedfa'r bore a'r hwyr. That's our next Sunday. Our guest preacher will be Mark John Williams from Tabernacle Cardiff. And when the young people of Tabernacle have been here holding a service, Mark John is one of their leaders. And the last time he was here, he was also on the organ. Fel mae Rob yn dweud, gobeithio bod cymaint ohono ni'n a phosib yn gallu bod yma
i groesawu'n cenad gwadd dydd Sul nesaf. Cofiwch am yr oedfa canol wythnos dydd Mercher am hanner dydd yn y neuadd Islaw. Bydd cyfarfod cyntaf Cymdeithas Pnawn Sadwrn ar Chwefror y cyntaf am 11 gyda John Jones y Borough yn siarad am stori Ryan Davies. That's the first Saturday afternoon society meeting will be on February the 1st at 11 o'clock with John Jones telling us the Ryan Davies story. Yn anffodus, mae te parti'r Delanores Ddwl wedi cael ei ohirio am nawr, a gobeithio o bydd Manon yn gallu trefnu dyddiad arall yn hwyrach yn y flwyddyn. Sadly, the Mad Harpist Tea Party, which I announced last week, has been postponed due to Manon's work commitments. But hopefully she may be able to reschedule it for later in the year. Ac yn awr fe ddawn o amgylch I dderbyn eich rhoddion. Diolch yn fawr. Ein roddion a ddagwn I ti arglwyddiwr, a diolch am dderbyn yn gysonodd stwr, yn llawen a gnawn ein habined ynghyd, I ddwyn ein tystiolaeth I ti yn y byd. And my usual appeal, as I say, when I'm away and we have a visiting minister, please make every effort to come and support the visiting ministers. As Reverend Henry Hughes always used to say in Bethel, Penclawdd, if you do feel like having a little Sunday off, please do it when I'm here, not when we have a visiting minister, because you'll see enough of me. Ond beth bynnag, chi sy'n gallu bod yma, dwi'n siŵr bydd na gynulleidfa dda. Felly fe unwn ni I ganu 262, 262. Mewn anialwch rwyf yn trigo temptasiynau ar bob llaw, heddiw tanllid saethau yma, fori tanllid saethau draw. Minnau'n gorfod aros yno yn y canol rhwng y tân, tyrd fy niw a gwel fy amgylchiad, yn dallu tyrd ymlaen. 262.
Ar ddiwedd y 430 o flynyddoedd, i'r diwrnod, aeth holl luoedd yr arglwydd allan o wlad yr Aifft. And it came to pass at the end of the 430 years, even that very day, all the hosts of the Lord went out from the land of Egypt. Mae'n rhyfeddu fi, heb unrhyw consultation cyn hynny, fel mae'r organyddion yn dewis emynau addas. Tyn fe enaid o'i gaethiwed. Yeah? Pull my soul from its captivity. And that's the theme of the sermon this morning. Arrived, Egypt. It's a country which has played a central role in the history of the Jewish people, hasn't it? A place referred to in both the Old Testament and the New Testament, as we heard at the beginning of the service. And a place associated with a period, as I mentioned, following Jesus' birth. From the Gospel of Matthew, when Joseph was told in a dream to flee with Mary and the newborn son to avoid the wrath of Herod and his intention to kill all the newborn babies in Bethlehem. Felly, ychydig o sylwadau a meddyliau ar eich cyfer chi am yr adnod yma o'r 12fed bennod o lyfr Exodus. Listen to the words again, in Welsh first. Ar ddiwedd y 430 o flynyddoedd, i'r diwrnod, aeth holl luoedd yr arglwydd allan o wlad yr Aifft. And it came to pass at the end of the 430 years, even that very day, all the hosts of the Lord went out from the land of Egypt. Now, a number of months ago, we were looking at the historical books of the Old Testament in our Wednesday midday services. And notice the fact that all of the narratives are not only meant as a historical account, but a transcript of what actually happened, but they're also intended to teach us spiritual things, spiritual matters. Maen nhw fel rhyw fath o adlewyrchiad neu ddehongliad ysbrydol o sut mae Duw yn ymwneud â'i bobl ar hyd y canrifoedd a'r cenedlaethau, ynddo fe? Ac mae llyfr Exodus yn enghraifft arbennig iawn o hynny. The book of Exodus, yes, it's not only a history of what God has done in bringing his people out of Egypt and leading them through the Red Sea and guiding them through the wilderness. You remember, with a fiery pillar. It's also it's a picture or an allegory of his faithful dealings with all his people, bringing them out of a spiritual captivity, as we sang in the hymn, out of the land of a metaphoric slavery, as it were. Mae gwlad yr Aifft am hwnni, yn mae'n ddarlun neu ddelwedd o'n caethiwed ni hefyd. Ac mae pobl yn gallu bod yn gaeth i nifer o bethau gwahanol mewn bywyd, ond nhw. How many people are slaves or imprisoned to different things in our modern day society? We talk about some slaves to alcohol, slaves to drugs, slaves to gambling, slaves to a whole host of different things in society. Ac wrth gymryd hyn fel allwedd i'r myfyrdod y bore yma, welwch chi fod gwaredigaeth bobl Dduw o wlad yr Aifft yn ddarlun yn bortread hyfryd o waredigaeth holl bobl Dduw. Gwaredigaeth o diroedd ac ardaloedd eu caethiwed hwythau. Ac yn benna felly o dir caethiwed ein wrthryfela ni yn erbyn Duw hefyd, fel unigolion, ac yn erbyn ein gilydd. And the first thing I'd like to note this morning is the way or the manner in which they went out of Egypt, a ffordd neu'r ddull arbennig yma o'i gwaredigaeth. If you read the section before our reading this morning, you'll see the description. It's a lovely description
of the Israelite nation going out of Egypt covered with jewels and arrayed in their garments. Na chi, ddisgrifiad hyfryd. And that to me, do you know, it's a fantastic description, I'd say, of how all God's children come out of a metaphoric Egypt. Dyw'r Cristion ar ôl I waredigaeth, dyw e ddim yn wisgo ei hen ddillad, ei hen ddillad o falle hunan bwysigrwydd, hunan falchder, hunan gyfiawnder. Na, dim o gwbl. Cahyd ei fod yn wisgo ei hen ddillad, mae'n dal I fyw yng ngaethiwed gwlad yr Aifft, ond yw e? Beth sydd angen arnom ni gyd, chi'n cofio yr geiriau nawr emyn, fy ngwisgo a'i gyfiawnder yn hardd ger bron y tad. Yeah. Roger Edwards yr Wyddgrug, geiriau hyfryd. And I've used this analogy before many times. And I'm sure many of you here are old enough to remember the time before the smoking ban in public places. And whether you were a smoker or no, at the end of an evening, especially perhaps in a winter's evening when you've been wearing a thick woolen jumper, your clothes would be stinking of smoke, wouldn't they? And your hair, everything. The effect of the environment around you. What we need to ensure is that the fragrance of grace and love, they are on our garments. Aroglau meisydd diw fydd ar ein gwisgoedd ni. And there's one more thought concerning the way in which the people came out of Egypt. And that's the fact that they came out in great haste, very quickly. And any child of God, I'd say, whether he or she, when they have an opportunity of coming out of captivity, they should at least try and do it quickly. Pan sylweddolwch chi, falle bod chi yn troedio ar hyd lwybr anghywir mewn bywyd. Peidiwch barhau I deithio ar hyd y llwybr honno, y ffordd honno. Ceisiwch ffordd mas ohoni. Chwiliwch am y llwybr union. Union a chywir ar eich cyfer. I don't think anyone wishes to remain broken-hearted if there's a way of offering them to make them whole and happy, as it were. As it says in Hebrews, today, if you will hear his voice, harden not your hearts, says the Holy Spirit. He never says tomorrow. A fori gall fod yn rhy hwyr. Today is the continual cry. And I mentioned this before. I had a friend who would often say in a very tongue-in-cheek way, never do today what you can put off till tomorrow. Yeah, mañana. Ah, turn it round. But there are certain things that you have to do today. Have to. Yr ail bwynt hoffwn ni rannu gyda chi y bore yma. Yw'r amseriad, yes, don't put off today. Yr amseriad penodol iawn aethant allan o wlad yr Aifft, there was a very specific timing in which they went out from the land of Egypt. You remember the text? And it came to pass at the end of the 430 years, even that very day, all the hosts of the Lord went out from the land of Egypt. All in God's own time. Dyna'r dywediad I ni'n dweud yn Saesneg ynddo fe. And isn't there a lesson here for us all? A lesson for us all. We who wish to do everything in our own time, according to our agenda. We've got an agenda for the Cwrdd Eglwys. I hope it's part of God's agenda as well, not only our agenda. Our ideas and things should plan out. One of the hymns sung at this time of year, the beginning of a year, and very often on Remembrance Sunday. You're familiar with the words? Isaac Watts' hymn, O God, our help in ages past. Remember that verse? 1,000 ages
in thy sight are like an evening gone. Yeah? Short as the watch that ends the night before the rising sun. Yeah? From everlasting thou art God, to endless years the same. Yeah? And so all of God's people shall be freed from their metaphoric captivity at the right moment. Do you know, sometimes you have to reach real rock bottom, as I mentioned last week in the sermon, if you remember the sermon last week. You have to reach real rock bottom sometimes without anywhere further to fall, as it were, until you realize that those eternal arms are supporting you. Wedi'r cyfan. Felly, wedi ystyried y ffordd eithant allan o'r Aifft a'r amseriad penodol iawn yma, dwi am eich gadael chi bore yma gan grybwyll llwyredd eu hymadawiad nhw o'r Aifft. The total and utter completeness. The completeness in which they went out of Egypt. That's my final point for you this morning. All the hosts of the Lord went out from the land of Egypt. Those are the words of the text. Pob un ohonyn nhw. Doedd yr un ohonyn nhw wedi cael ei adael ar ôl, na'r peth. And you know, that should be a great comfort, to each and every one of us this morning. Even those perhaps with the weakest faith and the humblest claim on being a Christian, because there's no fear of you being left behind, as long as you believe and trust. Dyw'r adnod ddim yn dweud gwaredodd y rai cryfion yn unig, y rai llawn o ffydd, neu adawodd y rai llesg ar gwan ar ôl. Na, aeth holl luoedd yr arglwydd allan o wlad yr Aifft. Everything and everyone was brought out of Egypt. And in the coming of Christ once more, we've just celebrated Christmas, haven't we? And at the beginning now of a new year, still in January 2025, we see him again conquering and freeing all things unto himself, even death itself. O angau, pa le mae dy golyn, o uffern ti gollais dy dydd. Ynde fe? A dyna yw ein gweddi ni y bore hwn, a phob bore arall. I pray now at the beginning of 2025 that the Lord will bring us out of all of our spiritual and metaphoric Egypt captivity, as it were, this new year, and gwared ni oll o dir ein caethiwed, beth bynnag bo'r caethiwed hwnnw yn ein bywydau personol ni. A hynny ar gogoniant i'w enw. Amen. Ac fe ganwn ni gyda'n gilydd. Rhif 26, number 26. Dyrchafwn ganiad newydd o arglwydd Gaerdyfron am damddiffyn grasol i'r deml annwyl hon. Daesofwn unwaith eto am olwg ar dywedd, lle biost drwy'r blynyddoedd yn rhoi o'r un dyhedd. Geiriau hyfryd y Manwy, 26.
chi ddyhead hyfryd yn fe, boed y golomen nefol yn aros yma byth. Gadewch i ni roi ein gofal nawr i'r arglwydd. Let us commit ourselves to God in prayer. Gollwng ni yn awr o dad nefol o dan dyfendith gyfoethog, a bydde di ras ein harglwydd ni Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân i aros gyda ni ac i weithio ynom ni a thrwom ni o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.